U 8. tohoročnym čišlje novinoh Ruske slovo na bokoh rubrikoh Tižnjovnik i kultura i prosvita može se prečitati jak označeni međunarodni dzenj ruskog jazika. U rubriki Našo mesta zaznačeni aktivnosti Centra za socijalnu robotu u Šidze, jaki uslovija za robotu u Kulskim dome zdravlja i jakša takedi balovalo u Jurdjove. Ekonomija zaznačela da skeljo prepodavanja za poljoprivrednikoh. Kultura i prosvita prenoši upečatki zos premijeri predstavi Co vidzela posluha u ruskim keresture i promociji CD-a Hižočko stara, mišane i špivatske grupi Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski z Bikiću. U rubriki Ljud za rok i život predstavena familija Mikloš Đurđova, ktora už rokami u Njemečkej, a rubrika Duhovni život ponuka interesantni tekst o Grekokatolickej cerkvi u Londonu. Sport, medzi inšim, informuje o problemoh s ktorima še začuje Holubarski klub Skocura i o akciji Co treniraš u Verbaše. Literaturne slovo višlo jak dodatok.